Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kareba maros engkasi riolo ale berita. Iya gina Syafrina Naila, maminasa paletukeki kareba laurikan manan. Mapamula bunge mutama na ulang ramalangi, si Andre Pak Balu Andre Pak Babuka penoi rilalenge, jalalanto daem pasalawang Kabupaten Maros. Tungka esa mapamua tetelu arawenge, angkana wetu buka. Marupa-rupang are Andre Pak Babuka ribalu. Mapamula cendolo, palu budung, pisang hijau, es buah, bepa-bepa, nenia Andrea. Padang kangero napa kegunai sapa daleri uleng ramalang. Si are-are poleri padang kangero zaman na mametok sosok. Naikia maegato iami nama balu nareko mutama i aleng ramalang. Tabak maeloi tambai pololongenna. Maelo penoi parelu atungenna eso-eso ri ulang ramalang. Ya rega apasaniaseng eso ale pereng. Ia naik kareba upaletu keki rimoko koange. Ia gina Syafrina Naila melalui simang riolo ale berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salama kita pada salama.